kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Ka sorkar pedeng kalaban baki India ke donla ke hok banyada ya kibriyo jongka na kikam pentriam besyirkai. Rakhe ka Meghalaya ya kecintap sansnem ke Nasha Mukt Bharat Abhiyan Haraj Bhavan Shillong. Bat penher Menteri Rampak Konrad ke Sangma ya ka lama ke bahe jongkari HPA Sangma Sports Complex Tura Henin Khasi. Kasur ka pedeng kalaban baki India ke dalam na kahop banyada ya ki priyo jongka na ki kam pentriam besyirkai bat kan sa pentri kam ya ka. Habakran ha kejialang jongka Shanghai Cooperation Organization SCO Council of Heads of Government kabalong ha Moscow Henin Khasi Menteri ke Kambari USJ Shankar ulong bakapilthai ke deban peni bakam ailat satya ya kanu ke rukom le pentriam besyirkai bat kejing temu jongka Ulaban baka kam pentriam besyirkai kejing penpat penpra bat ki kam kai klau kelenang kiyo haki kendat snem bat dan kejing penksan nilek bempatiau yakum kini kejing penma penseir Shosho ulong baka jinga trelang para bendriu kalong ke bakumsan hakini ke job badan kejing kelna hakejing long ke swing beneng kejing len shop ki klam bat kejing ikan at Ula pinsyai bakum kari ke belasai ke India ke ngitskem baki jinya mirjimut ha pedeng ki para briu ke syam ha ke jinya day para lok ke bacanai. Ka Meghalaya ke Rakhi ya ke jindap sansnem jong ke Nasha Mukt Bharat Abhiyan da ke program bala penlonglang da ke Raj Bhavan bat ke Tanat Social Welfare Haraj Bhavan Shillong. Ulat kejala UCH Vijaya Shankar ulalong konsan hakini ke program. La penlong ya ke program kong kejing butanti ya kejing petha jong katanat korbari kabalong kong kejing nang penskem shoshu ya kejing temu bat jingkut jingmut jong ke sorkar ban penlong ya ke imlang saalang kabalai na udrong. Kini tere jong katanat kila pensya ya ke kam bakilala pendap hapok kejing lap ya ke Nasha Mukt Bharat Abhiyan bat ki kentu ya ki pat ba bakin nesnok tilang ha ke jing ya kun persya ya ke jing pendan kam ya udrong. Ha ke program la itu ru ya usenyang baki riu shimet ki seng bhalang ki shnat sarkar kila no ha ke baya kun ya ke jing ni di drop ha Meghalaya. Karaj Bhavan Henin Khasi kala rakhi ya ka Rashtriya Ekta Divas ha dorbar hall jongka ha Shillong bankin mau buram ya ka lingkhu singi kha jo Sardar Vallabhbhai Patel Ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar ula aikublai ya ki pulit ke Meghalaya ya ki BSF CRPF ki nohikai bat ki khna school na ka banta ka ji shimbanta jongki Hak jingkren jong ula pinken mau ya ka nam jong Sardar Vallabhbhai Patel kumu Iron Man jong ke India ubala sem ya ka nongrim jong ke jietali ka ri bat ka senshar khadar ka baklan. Ula kentu ya ki nong shomshnong bakin long ki ba penngor na ki bor ki ba thmu ban penpat penpra ya ki jietali hapo bat shabar ka ri bat banyeskem hak nongrim jong ke jielong ka wei. Ulan ulai ru ya ke jing per bat jing long kerpang ka lariti jong ke Meghalaya bat ong ba ke jing tengli kamun ban pediang ya ke jing per ha ke jing trelang ban kiyo shaprang. Menteri Katanat Information and Public Relations jong ke Mizoram ubi Lachan Zova ulong bakavandi mataram kadang yailong hi kabor kabate som ye ke jinga tali jong kari kabadang aiman sem ye ke nong India ki badan hapo bat shabar jong kari Menteri ulakren ke ne ha ke jinga lang ki nong pathai kubor ka wartalap kabalalong ha auditorium jong ke DIPR ha Aizol Henin Khasi Ulaong baka jingwai vande mataram kalalom ka atyar ka badon bor ha ka jingya chaplang jong kari bat kan dang yai long ka bakongsan ban penklang ya ka jingya long ka wei hapedeng kinong shoshnong jong kari. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor. Ban peteng biang ya ka kubor
Menteri Ramba ke Meghalaya Ukonrat ke Sangma hanin ke sengi ulapan her sejrong ya kalama ke bahe jongkari HPA Sangma Sports Complex ke penlong ya ke tura ke jaka ke baar ha ke jala bandon ke jaka bapenyeng ya unar bajrong bha ban penher ya kalama jongkari. Menteri Ramba ulong bakum kini ke jaka insanang boru hajawai bat hakiwai de ke district headquarter. Haba ajing keren ukonrat sama ulapin pa ya kejing song sarong bat ya kaminsin etri dah ke bakadau bakilai tali ke rong ki pin ya kadak jong kejing tali ke bol sensyar hidaladi kejing latlut bat kejing dondor. Ulapin tem baki damdon kato kami kejing temu na kebenta ban pin internet ya kasor tura ke bakan thop ya kebenta ba ar jong ke project pin internet ya katura kata ban bu ya kejing tibet jing syai ha kesurong kejing pin bhai ke linti ya kejan bat pin internet ya katura supermarket. Ke Voice of the People Party VPP kalakentu ya Menteri Ramba Konrad ke Sangma bantong dakakan hun toket malai luat halor ke jing pentre kam ya ki MLA scheme ha Meghalaya nado kasnam arajar prashaning. Hakashiti sya Menteri Ramba u President ke VPP u balongru u MLA ke nongkrem u ba ardent melaba seoman ulaong bakaseng ke sungtu ya ke jing sokya ja Menteri Ramba halo ke jing pentre kam ya ki MLA scheme kamtam haki constituency balam kamat da ki MLA ke liang persya. Uba aden ula pediam ya ke ni ke jing ong bat uban ya ke jing don kam ke jing khot bat jing bet haka ken ke dia ya ke pisa tengka. Ula pentem balada betha ya ke MLA ke VPP bahkan da pentre kam tikna ya ke scheme bat ula ajing mut ban sedang nengkong ya ke jing token na ke ROR nongkrem constituency. Ka Data Yuk Society Shillong ringkat bat ka CMYDS ke lapenlong ya ka program Digital Literacy Awareness ha FGEM Higher Secondary School Nongspung West Khasi Hills ha ka ba ke kena pule class 12 keleshin benta baladon langru ke mistress jung ke school ka aduta bata charge UPRO daman bha marngar bat kinong hikai. Kapatu charge haba ajing kren kala ong baki jing tmu jong ka society ka long ban pinlong ya ka jing tip leng baki kor ki bo digital ka ba shingan ha ka jala da ka ba ajing hika ya ki khenna shaphang jong ka kala pinshai ba palat prahajar ngut ki samla pule ki layo jing minto leng ba ka ne ka program haka program la ajing hikaru shaphang ki jing kum ki jing krni haka ba pindon kam ya ka mobile ka cyber bullying ka online scam bat cyber crime. Special Judge NDPS Jongka Ying Bishar ke Southwest Khasi Hills District Maukarwan ularai penremi ke lainut kinong khayi drong Usumison Sangma Gopal Borman bat General D Sangma bat kinhab ban shom patok shipolsnem rengkat ka kuna ka bashilak tengka marway Baro lainut kidai ke banakashnong nongkrea ka bahap hapo ka Mausen Ram Police Station balayo bat yaki daka kanhun ki BSF harani kor haka khat khandai tari ukula lungkon arajar arposaw hadien bala isuba yaka yat ke yeng jongki haka jingtalasi yaki lalap khandai tali kisong ki badan shahajar nyospa arpoplar tali ki kuli yaba la ujor mukut dumaya ki bat charge sheet hapo ka yin bisha haka bala pinni yaka rai haka katwe tarik unai wing arajar arpusan ban penkut ika kubol sa sisin ngan pensiyo yaki mat bekongsan ke sokar pedeng kalaban baki India ke don la ke hok banyadai ki beriu jongka na ki kampentri bashirkai rakhi ke Meghalaya yaki jingdap sansnam ke Nasha Mukt Bharat Abhiyan Haraj Bhavan Shillong bat penher Menteri Ramba Konrad ke Sangma yaka lama ke bahe jongkari HPA Sangma Sports Complex tura hanin ke sengi katu ke kubol ke lakun na ke Akashvani Shillong haka po prabaji ngina so bat ke Akashvani Delhi nak benta ka kubor ka ktin Hindi banbo ta ka kubor ka ktin pareng hakapor pra ka 1 minute kani kadai ka Akashvani Shillong.